ndiko mar buge marauma mag Kiswahili mano senindo Ken Walibora. Mano kwayo mane ochiw gi ngire Chacha Nyaigoti mane wuoyo kinde nyasi mar rapar mosenindo Ken Walibora, nyasi mane obagi mbalariany ma Kibabii e kaunti ma Bungoma. Ngire Nyaigoti okwayo jopuonjre duto mondo mak motegno somo mar Kiswahili gi lwedo ariyo, kolero ni somb Kiswahili nyalo riwo wi oganda buora mawuok e pinje mopogore. Jalup jatend mbalariany ma Kibabii Ngire Odeo Ipara opoyo mokalo okang' mar dhialo jandiko no. La kutoa ufadhili kwa wanafunzi wa uzamifu PhD katika Kiswahili anayesomea kazi ama anatafitia kazi za Ken Walibora, na tayari tuna mzamifu ameanza kazi. Tunamwenzi Ken Walibora kwa sababu alikuwa mtaalamu katika fasihi na maandishi ya Kiswahili, na zaidi alikuwa mwalimu mwadilifu ambaye alishikilia wadhifa wake kwa mantiki ya hali ya juu, na tungependa sana kwa